Lakhipur Online Puthok-saba Agas ki tangkun Sagol sen numit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahanbada maroi Pao. Jirigata madi jiribamda panduna lairiba driver sing penadre jiribamda wakat mi pham kre. Manipur da census tawdringeda NRC hana tawna badabida jiribamda nini chanbagi akanba khongjang chathakre. Assam ki school singda mathang chahi ki January taruk tagina February ki manga phauba tangkak ahum thokna gunurso pangthok lagani. Fasi ki cherak phanglaba singda cherak asegi mahutta hidakna natraga nongmaina kapna bawafam Supreme Court na yakhidre. Amasung lambi da chathok sasin tawbada soyangam thoktana ba Google Maps na anuba thawrang ama haudogle. Haujik mapungoi ba pau tabirase. Jiribam district asida matam kuina panduna lairiba mapan lamgi gadi driver singna pendaba phongdokpa galoinana tongan ba play card sing paiduna ngarang Jiribam gi babu parada leiba Congress office mamangda driver singna wakat mipam khre mifam aduda driver amadi Manipur miyam gi sentiment khangba SP Jiribam da thambiyo Jiribam gi SP lothogo Aikoi National Highway number 13 free oina chalhanbiu amadi Manipur lengakna aikoi gi demand pi kedabani haibana chingba play card paiduna kholau kya lauki mapalam dagi lakpa driver amana asumna hai तकलीफ है कि ना खाना ना पानी जाम लगा है अलग से और सारे लोगों का मतलब पुलिस का तो हवाला ही छोड़ दीजिए मतलब पुलिस का क्या हालचाल यहाँ पे इस हालत में ना पानी डालने में हम लोग पड़े हुए हैं इस हिसाब से हम लोग ने यूनियन का सहारा लिया तो यूनियन वालों ने हम लोग का पूरा भरपूर हेल्प किया यहाँ आने के बाद भी यूनियन से हम लोग को सारा हेल्प मिल रहा है और हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक ये यूनियन वाले हम लोगों को ऑर्डर नहीं देंगे हम लोग स्टीयरिंग नहीं पकड़ सकते हैं। ये क्लियर होना चाहिए कि मतलब हम लोग को रास्ते में जो तकलीफ हो रही है पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं पब्लिक ओवरटेक कर रहे हैं मार रहा है ये कर रहा है पानी नहीं मिल रहा है ये सारी व्यवस्थाएं जब हमारा यूनियन वाला कर रहा है तो यूनियन वाला जो बोलेगा वही हम करेंगे। इसके सिवा जब तक ये लोग नहीं मना करेंगे हम लोग को नहीं छोड़ेंगे तब तो हम लोग बिल्कुल नहीं यहाँ से हिलेंगे कोई स्टीयरिंग पे बैठेंगे नहीं हम ड्राइवर भाइयों का प्रतिज्ञा। All Jiribam Road Transport Drivers Union ki General Secretary K.S. Kopeso na haikibada Jiribam da Drivers Union na sige welfare ki damak driver sing dagi angamba donation lobada su Jiribam da leba SP ki pautak matungina laudana bakan na honai ngasi su escort jaudana gari chanirom thadoki haibana chingba penda wafam kaya phongdoki ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯤꯟꯖꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ ꯆꯥꯝꯃ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯕꯅꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯐꯟꯅꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯊꯥꯗ ꯃꯔꯤ ꯃꯉꯥꯔꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯉꯥꯡꯅꯔꯒ ꯌꯥꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯔꯥꯡꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯈꯪꯍꯟꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯕ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯔꯝꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯖꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯄꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯅꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯌꯦꯟꯕ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯅꯥ ꯑꯌꯦꯛꯇ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯌꯦꯠꯄ ꯄꯤꯔꯛꯄꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟ ꯈꯪꯗꯕꯅꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯖꯩ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟ ꯈꯪꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟ ꯈꯪꯕ SP ꯑꯃ ꯃꯇꯝꯗ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ Manipur da changadaba pochai puba masing yamlaba truck sing Assam Manipur ngamkhai Lakhipur Court District ki Jirighabta pochai puba truck lising amadagi hena panduna leiri matam sangna truck sing asi panduna leirakpana driver sing amadi helper singna khwaidagi chawna awaba mayoknari makoi gi wakhal nungaitaba amadi hojik oiriba awaba si landam sigi lengakda yengsinbinaba Lakhipur Court District Drivers Association ki General Secretary na asumna pendaba wafam kaya phongdorakle আমি সরকারের কাছে এবং প্রশাসনের কাছে কথা বলতেছিলাম এই যে একটা লাইন যেটা আছে ড্রাইভার হলে যেটা কষ্ট পাইছিলা এটা জলদি ড্রাইভার হলার সুরা হয়ে দেওয়া কিন্তু আরেকটা কথা চাই যে আমি সরকারের কাছে এই যে আসামের ভিতরে যত কিছু ড্রাইভার যে খাড়া আছে আমার যতটুকু জানা মতো কোনো সরকারের পক্ষ থেকে তারা কোনো হেল্প দেওয়া হয়েছে না না জল হোক না কোনো খানি বস্তু হোক কোনো কিছু তারা হেল্প করা হয়েছে না
শুধু লাইনে আসুন যখন লাইন খুলে তখন পুলিশের আইয়া তারা নেই ক্লিয়ার করে দেন কিন্তু যেন এই মানুষগুলা কীরকম আছে ড্রাইভারটা কীরকম আছে কীরকম খার কীরকম ঘুমায় এরকম কোনো সাহায্য সরকারের যখন করতে হচ্ছে না আমি অনুরোধ করবো আমাদের সরকারের কাছে এবং প্রশাসনের কাছে যে তারা আপনারা কি নজরদারি করেন তারা যেটা সাহায্য যে করা লাগে আপনারা পক্ষ থেকে সাহায্য করেন আমি ওটা এবং আমাদের লোকাল এমএলএ কৌশিকরা মহাশয়ের কাছেও আমি অনুরোধ করবো আপনিও আপনার এরিয়া হিসাবে আপনিও এটা নজরদারি দিবা ড্রাইভারটা অনেক কষ্টে পাইছে যেটা পাওয়া যায় Manipur da census tawdringayda NRC hana tawbiyo haiba JFD na Manipur pumba lauthokiba pung nipunipan ge general strike ki nini chanba oina ngarangsu Jiribam district ki tongan mamapam singda akan mamong da khongjang changsin khre khongjang asigi matang da Herikon Jiribam district council ki president S Sainik Kumar na hai NRC tawduna census tawba yabangam loi aikoina thagaliba miut sing asina tawgadaba thaudang sing tawraktabana ngasi Manipur miyamna lambi sorok da thoglakpani hairaduna hiramasiga mari leina ba isu singda Jiribam da leiba miyamna su lepa leitana sakotkani haike amasung Kokomi Women's Wing ko convener PA Santibalana hai NRC tawduna census tawbiganu haiduna demand kaya marom laingak ta taksinduna laklabasu laingak na ngasi phawba tasin usinadaba sida penda buwapam kaya phangdokhi mahakna makha taraduna hai ngasi aikoina changsiliba khongjang ngasi tungi mirol ki damaktani maramaduna census NRC gi matangda local pathabak singda miyam punna mapung phana sagot minase haina mahakna phangdokhi puni puni pangi ban nini chanba numini aduga ngasi nini chanba numisi da koi gi jiri bangbi oina su banasi ngarang dagi hena kanjan ba ban ngasi akoina mapung phana pangdok chari masi tanjaji ga akoina haijaningi badi ngasi akoina as a public amoina praja amoina natraga koi gi civil society ki organization amoina akoina ngasi nungsada akoi gi police ki tear gas marakta nongmai maru marakta akoina ngasi thoklaga praja mayam sina ima singchena akoi gi silnau singchena thoklaga ngasi lauribu kholause kana gi damak tono masi akoina labom thopra haiba number 1 question je koi hangjage maramdi masi akoina ngasi thagaliba akoi gi mute singduna akoi gi leader ne na chalkiba akoi gi mute singduna mokoina lawba mokoina tawgada responsibility khangak tabdagi praja singchena ngasi surok tholoi ne ngasi aduna hairiba akoi gi mayam no jig hairiba NRC tawdana Manipur pumbagi census tawba yaroi habisi masi sungya yaroi koi Jiribam gi prajana su masi sungya yade masi akoina haisi NRC jana tawbiu adui matungda census se tawbiu haibani aduna ngasi akoina pangthok sariba koi gi strike se akoi gi Manipur pumbada any mari lenaba asi NRC ga mari lenaba issue sing da Manipur dagi any akoi gi miyam ko ba kholaw ma lakpa kanda Jiribam dagi su masi miyam gi support oina miyam gi support ta chap khoi Manipur da lep kani haibasi ai miyam da hamjari Manipur pumbagi oina je kina kauba no NRC no census saiba kimsida tawriba nipuni pangi jenen style sida ekoi Jiribam me leba praja ekoi punamakna su mapung phana chogali Jiribam da leiriba jati bijati khaidana community punamakna jenhumi punamakna Jiki style sibu ekoi amato oina chogali matungda su asugumba census ki matangda habidi NRC ki matangda any lakhalakpa thawdang punamakta ekoi Jiribam gi praja punamakna mapung phana chogatani aduga aina haijaningbadi lengak asina ngasi phawada prajana achu kyamna tawra iba demand ase NRC tawdana census tawbiganu haibase mamang da laudana laklabani ngasi phawda manana tasin natraga ngasi ngarang CM na lakbaga haire amisaga wari sanare ekoi thajaba yaba pire na haire matugi mahutta mamang da kai tok leiyaba mo CM biren masamok chahi kya palamimni matamda ma kai dau leige matumdana leibra aduga hauji paliba lengak sidagi MLA kharasu ngasi Delhi da chatuna wari sanaruni haibasidi ekoi apang praja mayam sidu apang masibani haina khalli aduga tasengna responsible ekoi gi lengak sina responsible lawak tabdagi ngasi ma ekoi mera paibi singna mama oibi singna amadi jat thaidana leiriba isa sing adai hawrak liban haron punamakna changsing bi khongthang ase tungi miron gi tamaktani ngasi makti ekoi Manipur gi leimai sida khong thaduna lepi isa singchu lepa ba ya adubu ai isu haktak tadi Manipur gi leimai sida gi maitai haba jati se soidana muthragani haibase ai lengak ki phunla thamjari acha habisi
Assam की स्कूल सिंगदा मथंग चही की जनवरी की तांग तरुक तगी ना फेब्रुआरी की तांग मंगा फाउबा तांकक अहुम थोंगना तरेट सुबर राउंड की गुनोत्सव पांगथोक लगने राज्य की जिला कुंट्रा मंगा की मनुंगदा अहान बतांका कोइना जिला तराहुमदोइदा गुनोत्सव पांगथोकने मसीदा जनवरी की तांग तरुक ता सेल्फ इवैल्यूएशन पांगथोकने अमदी जनवरी की तांग तरेट निपान अमदी मापंदा एक्सटर्नल इवैल्यूएशन पांगथोकने अहान फेस असिदा बोरपेटा बोजाली श्रीभूमि कामरूप मेट्रो कोकराझार लखीमपुर नागांव गोलाघाट शिवसागर साउथ सालमारा मनकासार उदालगुरी जोरहाट अमदी कार्बी आंगलोंग पांगथोकने अनिसुब तांकक की ओइना जिला 12 पांगथोकने मसीदा जनवरी 18 सेल्फ इवैल्यूएशन अदुगा जनवरी की कुनमाथोय अमसुंग कुनिथोयदा एक्सटर्नल इवैल्यूएशन पांगथोकने तांकक असिदा बाक्सा विश्वनाथ चिरांग चराइदेव धुबरी हाइलाकांदी होजाई कामरूप सोनेटपुर तामुलपुर तिनसुकिया मदी वेस्ट कार्बी आंगलोंग पांगथोकने अहुम सुब तांकक की ओइना जिला 10 गुनोत्सव पांगथोकने फेब्रुआरी की तांग अनिदा सेल्फ इवैल्यूएशन अदुगा फेब्रुआरी की तांग अहुम मरी अमदी मंगादा एक्सटर्नल इवैल्यूएशन पांगथोकने अहुम सुब फेस की ओइना बोंगाईगांव धेमाजी तरंग डिब्रुगढ़ गोवालपाड़ा कासार नलबारी मोरीगांव दिमा हासाव अमसुंग माजुलीदा पांगथोकने नोटिस असिगी मतुंगिना बोजाली अमसुंग तामुलपुर जिला की गुनोत्सव मथंगसिना बोरपेटा अमदी बाक्सा जिला दा सिलांगनि हाइरि भारत की ख्वाइदगी वांग मोबाइल संघ सुप्रीम कोर्ट ना अगस्त की 19 ताकिबा वायल अमदा फांसी की चैराक फंगलबसिंगदा चैराक असिगी महुत्ता हिदाक नत्रगा नोंगमैना कापनबा थांगलकिबा पिटिशन अदु सुप्रीम कोर्ट ना याखिद्रे जस्टिस विक्रमनाथ अमसुंग जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ना वायल असि पिखिबने पनबयाई कुमजाली सिंह अनिगा 13 सीनियर एडवोकेट ऋषि मल्होत्रा ना पिटिशन असि कोर्ट पुखलकिबने पिटिशन असिदा फांसी तौबगी महुत्ता हिदाक नत्रगा नोंगमैना कापतुना नत्रगा गैस चेंबर दा थमदुना हाटपगी पांबै चनहनगदबनि हाइखिबने अदुबु कोर्ट नो वाफम असिगी मतंगदा फांसी तौबदगी हिदाक कापतुना हाटपना अवाबा हंतै हाइबगी साइंटिफिक नत्रगा मेडिकल ओइबा खुदम लैते हाइना फोंदोखरे अदुमैनमक कोर्ट ना पिटिशन असि चनद्रे हाइरबसु मतुंगदा लेंगाकना अखनबा एक्सपर्ट कमिटी अमा सेमदना मसिगी मतंगदा अमुक खना यंगसिनबा याय हाइरि लंबी चथुक चसिन तौबदा सोयांगाम थोक्तनबा गूगल मैप्स अमसुंग भारत के तोंगान शहर की ट्रैफिक पुलिस ना गाड़ी थौबसिंग गाक सेननबगीदमक अनोब थौरांग अमा हौदोखरे मसिदा लंबी तोइना एक्सीडेंट थोकनबा खुदोंथनिंगाय ओइबा मफमसिंग अमसुंग खुदकी ओइबा लंबी थिंगबना चिंगबगी मतंगदा गूगल मैप्स ना मांगजौनना गाड़ी थौबसिंग खंगनगदौरी थौरांग असि हौजिक ओइना दिल्ली अमसुंग देहरादून गुम्बा शहर सिंह दा हौख्रे दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ना लिसिंग अनिगा कुनमरी अमदी कुनमंगा की मनुंगदा खंदोकलबा एक्सीडेंट तोइना थोकनबा मफम ब्लैक स्पॉट 138 गूगल मैप्स दा मार्क तौननबा थौरांग लौखटख्रे अदुगा देहरादून की ओइना खंदोकलबा ब्लैक स्पॉट 13 दा फीचर असे सिजनबा हौरे गूगल मैप्स ना हाइरिबा ब्लैक स्पॉट अदु योरकपा मतमदा मीटर 100 गी अकोइबदा मांगजौनना खंगलगनि हाइरि मसिना गाड़ी थौबसिंग चेक्सिल थौरांग ओइना गाड़ी की स्पीड हंथहंदुना असोय अंगाम थोक्तनबा पांबै लौखटपा यारगनि लखीपुर ऑनलाइन चैनल असिबु येंगबिरिबसिंगना पाव असिबु लाइक अमदि शेयर तौबियु अमदि हौजिक फावबा चैनल असिबु सब्सक्राइब तौबिद्रिबसिंगना सब्सक्राइब तौबियु अरोबदा मरोब पाव अमुखन्ना जिरीघाट अमदि जिरीबामदा पन्नुना लैरिबा ड्राइवर सिंह पेनद्रे जिरीबामदा वाकट मिफम फमख्रे मणिपुर सेंसस तौद्रिंगेदा एनआरसी हाना तौनबा दाबीदा जिरीबामदा निनी चनबगी अकनबा खोंजंग चथख्रे आसाम की स्कूल सिंगदा मथंग चही की जनवरी 3 तगिन फेब्रुआरी की 5 फावबा तांकक अहुम थोकना गुनोत्सव पांगथोकलगने फांसी की चैराक फंगलबसिंगदा चैराक असिगी महुत्ता हिदाकना नत्रगा नोंगमैना कापनबा वाफम सुप्रीम कोर्ट ने याखिद्रे अमसुंग लंबी चथोक चसिन तौबदा सोयांगाम थोक्तनबा गूगल मैप्स ना अनोब थौरांग अमा हौदोगले लखीपुर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की पाव संदोक जबा ngasi gi oinadi matang asida loijare।